Kaliang persyak Kongres hakakat kendai terik nok pra kalapan benaya katup kerteng bandingkong jong ki arpun riungut ki kertong syaka election MDC Banwan syaki arteli ki Autonomous District Council ADC hakasi bat Giant Hills kabalatmu banlong haka arpui terik rempang. Ka seng Kongres kala pentip bana pedeng kini ki arpun riungut ki kertong khatsan ngut ki kertong na Khasi Hills bat khatwai ngut na Giant Hills. Hadian ke jingjet ke perking bah ha ke baladon lang ki Block Congress Committee BCC ki District Congress Committee DSC bat ke Pradesh Election Committee PEC. Kini ki khatsan ngut ki kertong ki bayakhun ha ke HADC ki kunthop yo Dominic Mensong Mahati u Rocky A Marwen Umsning u Jonathan M So Rengkham u Hilarious Warba Maukenrew u Asterlan Kleb Shela u Banpira Lang Basayo Moit Meliam u Alan Nong Telemor Badwar Lai Umkra Malki Pencengai Lang Siem Maukar Pentor Umkra Geral Shulai Jayau Mauprem Wan Seng Jerwa Maulai u Nathaniel Remai Nong Spung Soyong Lawan Pencengai War Mairang Randing Gedal Nong Klau Lingdo Maukerwan. Kini ki khatwai ngut ki kertong ki bayakhun ya ke JHADC ki long u Romeo Lingdo War Central u Madon Bay Rembai Amwi Klik Tersi u Jona Renja Modemai Nongkro u Perkhat Bha Perpen Mensengat Kanduli u Banika Selaban Barato Mukro Rikut Pareng Saphai Saasnyang Welpat Suchiang Raliang J Trelang Suchiang Shangpung Yoniki Pawa Mutlong Sok Kompor Cyril Suja Sutnga Nongkli Bat u Grimlang Dekar Narpu. Mentah kesengi ngila don meeting naka PEC Pradesh Election Committee jongi Nisontenar ban itu IP ba ngilarai katu kan niki candidates kat sangut napo KHADC bat katbegun na JHADC kibatam ngin sele hadin nama kidon ki sit kiba bun kiba apply ngi hable work ngi hab persyang ban penban ka consensus na do block do district kata-kata ba ngi klem la ban rai ibaro senrai dengan hable work agajo ko porro ngi sio don't come hi swaka Christmas ngi deban declare ki candidates ki jongi nomor kibiru ki kmil ti barbor hi ba kat pan pat declare ke Congress imat ka movement ro kampat don tingi satenat ba in IP mata la don meeting la pas dali ila ayo ka approval don dadi ba dai pan announce tingi list insa ICP la defi on ban puler on pulei ngatra kam don kam ban pulei insa ICP ki list te jingsha ngila finalize na Mahati na Umsning na Sarangkam na Maukenrow na Shela na Melim na Tumai na Lai Umkra Maukar Jayau na Maulai na Nong Spung na Mairang na Ramrai bat na Maukerwat na Giant Hills bat na War Jantia Hills na Klik Tersi na Modemai na Mensengat na Baroto na Safai na Raliang na Shampung na Motlong na Sutnga bat na Narpo te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samla ro ki ba participate hakane ka election so si bat ban ong long kmi te tang na Giant Hills ka wei nang ni na kasil ki don ki pa participate ri kampat don hakane ka list ka next list kermen ba kin sedan ki long kmi ro te daras ka try la pikwa ke ingin sa circulate kane ka press release ngin sa IFP dan sa ngala draft ni da parang ngin sa IP da kasir ngin sa IP bat ki kerting ngin sa IP kalaban ko balong mentang pada don candidates la don ki press ki ban apply ro ka piang na laban do mentang na laban ini don ar laingut ki bala approach nya ndai impat final la laban na ka 29 Giant Hills naka Arpopra nilayo Arpo South santli ki konsensi ki don ki bla phone tang ba ngidang apswa haduk kan long te kening atlai by the first week of January leni hapo 4 January minsa finalize lut ya barok ki batang santunat ban ibadah Giant Hills ro bon ki sitting MDC ki badon bat ni ki bat ki ki la approach ni santunat ban long iba kadon ni ka jing chong shet ro wat na Giant Hills ro Khasi Hills lele te ka kam chong sit ba ki sitting MDC te lai tangu ba pencengai nyu bana Congress ni kibai parti da ngin patrai ni pan ong re no po is ka sales
Giant Hills te kidon ki sitting ro ki ba kidong apswa kidang change ka constituency jongki re in pat ayura in pat finalize re kidon ki sitting ki ban try ka next list jongi in sa pendek mata ki sitting ki ban yawan me kitang babon lagi ni ki badon lagi inde ki sitting ro kidon ki ba ex MDC ro ki yebon ki badon me ki ba biang don na champung wei u sitting u ba job UDP kang la resign la aslam ni UDP la join ban ni la aslam join ban ni ita tingi la recommend la yo approval ro na Delhi